Lorim sumba yi loma sama chamri sheda nganzu dharin yi jusha di relative size of atoms ra duchen nam ki tuche ki chise la ra tuche ro chatura mane ta taktaj lam thoi na nganzu yi chi kalore seshi ngalare nganzu ki chunju din thong thong marwa atoms ne di Ranz chuba ro chi laura ta dendi gi ta ne ngan gi cheshi di ra che che ka gam zeme chile kha zu me le ki shere ne chidang atom nang la khari la na lo te du che chlo la electron yore esra ta ine ko gi che che jo ra ya ma chile di ta ta ji ta la thumar de ne che che ya ma di khari la ra le la wa na ani diameter of the electron shells di sula ra le la na ko gi nucleus nang lo la ani 가서 charge the masunero loku pode khajuemela ngajegi chele de masunderale ba dute nam ki lodul korim la changthi khaju yume ne di dedul to loku ki bosela ra lo yusra pecheshina pecheshina la me khare dedul na la khare la na podul da pardu yorwa Pardula da kokora khennu ki ma khora na lo de ma shi ko gi chulo la shugen ke ti ma ra kala na ko la lokur me de sambala kokona de na de ma shi thala ke shugen te me de so podul di khar ki gi la na chulo la electron podul lodul de khaju si ko kyap thul me di ra podul de kora lodul de kora ga de ra dila de dula so cheza ani khachire kesi podul di mas podulgi kurdi chimbo yobaina ko khachere lodu ju chu ma thingirwa ma thiwana ko khajiso chesed masna chungdu so disa dikengi khare thanda khalare changtilana pa ju khajus ruwe medra changti di gogo yobaina di ki changtilana khangalo di kimal ron din ring se jora dila di khajus la yume ring chile la khadra la ra le lana tedul na lo ye podul gi kurdi khajus yume la ra le res podulgi kurd khazuma yena kogi lodul de shukche thingirwa shukche thentuena kogi duchenji gi atom ji gi khare size lawra cheche die khare chungdura ondelar tisa pechashana for example the positive proton in the hydrogen atom holds one electron in orbit in a certain radius the dinashang aransi gi yanu yorwa saje thangbo yanu die pena khare yangdul ki duchen nang ki podul chi poku chen ki podul ki kodgu chepe lodul chi changche ra redes na changti lana gangal ra changche ngejen ki sar zimbata bures ra ta manzo gi kharsa pechasha yangnung ji pechasha wa na yangnung gi tedul nang la podul chi yura podul chi zambala dena shi lodul chi yura lodul de khoranta chiga phata ro de masunera thanda de la kharchi do changche de ra redes di kagan ta certain na chi nebar ji khasa chinya khasa yejen jila zingres ra ta khajile na chi chuma te zingres de denia khachire kesi dijila khajire kesi nganjo yi positive charge di nucleus na lo ra tedur na lo gi podul de masuna di thando chik cher ta waina an khajire kogi lodul de thien de shukche durwa lodul de shukche thien du zambala an khachire kogi atom du thien chi gi chechung de masna chung tangres ra the orbital electron will pull into the tighter orbit with half of its former radius since the electron attraction is doubled ra khajlana de du na la podul chi thewal du zambala ko shuk de masna che durwa chejang kogi electron de masna shuk che thien du zambala size the shung the di chejong de masnu ma chung res disa pena yangdul ki duchen nang ki podul chen ki podul ki kod di la sa chira dine helium duchen pharma teni ya duchen sorry yangdul duchen le to sam chung ye di ken ki strata manju yanglu je la khali re helium le ro helium de do yanglu de che helium che konil tawana konjo nanglo ye tedul nanglo kola podulchi yore kola podulni ro podulni yo kingi khare kogi khasa thenya de masune shuk che then thoro di electron de ni yo de ne ko shuk de masuti che sambala nanglo dira kogi de ane size de masune khajilana che dures
sorry size man chung ro ko tengir wa di chi disa ta dine anzo shi dine ma loku dine nenga chi khare lokur tho manyam pe du chen la khalare kidur she pe tho manyam bala sambala chi lokur tho manyam bala sam atom chi neutral gaps ra pharma gaps la khachire kola podul dam lodu ni ge thanga da ma chi ko en so khoni kuma lokur the khasa kuma thema jile tho marwa da inne khare samjama jo gi podul ma da yamna lodul ma ro ye baina tho manyam cha so ha de la khala na iron res dina she gi kidul res ra che ta din alta wa na jo khar la tho la wa na ra ta ni la wa ye ne ye la do sambala khachi la na du chen din jo gi di khasa size ra chele di chese di khachi la na chung ro res di do da kala na dine ya do zamba khachi re proton nyu man ro ra na lo tedul na lo gi podu da masu na man ro ra man ro zamba ko tenshu da masu shi che ro sambala ani khachi la na ko gi diga tenshu gengi electron zo su ya tendu sambala ani size de chung tang res dine mar ro zamba anzo la khado re top to bottom ro zamba la khachi ore shell de thewa ro ra shell na koram de ra koram de thewa le du sambala ya ko electron masu dislele do da chulo la ra electron dine shell de ranja de go shell chi na electron chi thewa le go de ine ko shell de ranja de zama ko tenshu de masu na tak tak ten to ra ko di da hasa poduli ta dine mar zambala shell chi thewa le oresra korim chi thewa le zambala an nganjo saja de masu dis kuyan ti ro electron chejang ko ya chira thiya gi shuk de hora chi saja de masu tha ring ro ra shell de de wa na chejang ko ye size ti ya che ro res disa de la chi ro dine nenga ni di khare thanda ye ya dina cheze kapsula we find that a nuclear charge increase and additional electrons are added in outer space dina shingi nuclear charge la na ran se tedul gi dilawra tedul gi lokhu phewa tha lodul pharma kolam chime na ne bai sra ta khalare njo gi electron dosa gi diora korim yorwa korim chima din re kolam chima din na la njo gi electron thewa ne wai na shigi na lo la khachira njo gi podul di ani man ro ra podul man ro bala ani khachila na ko ya dina shingi tedul gi lokhude chedore spell dore disa the inner orbits shrink in size because of strong nuclear attraction ta dine khare nalo yebe gi ani korim de zero kolam de zo ani mai khum dore khajin khum na nalo yi ani kharsa di podul di shuche kingi khar tenshu de masu na shuche yorwa chejang khare ko nalo de ko ma tight sar ma theche chulo la khachire electron dumgi chirwa ra chulo de na la ngju ya khagam shungye me de tine nga che ta ko shongsa yo ajla thande khare electron dae na ko nalo da shara shell thewa chugmarwa chejang are chulo la shell di masu ne khare electron de masu ne manro en nalo de khache ko shuche ten res de dulgi shoot